voin hi April ni somni pakhatani a indona lam kan update le donani video nu nung bera kan puan tong khan Mariupol Azovstal steel plant atom mek Russian sipai sangni zanga le volunteer Zalibaka civilian sang khat chuang te chu in pe mai turin Russian sipai ten vo khan na nu nung an pe a mase an hnol le ta ani ka ole khovelin an thlira engkin nge Russia sipai te hian Mariupol hi an nuai don ti chu mitin ngai venani an tomna bankar bom chemai tur hian bankar buster bom thatak tak Russia hian an neya an du chuan kar lova abi ka siam hetiang lei hnuai tombuk suo samna chi mang hian an ti phir si phut tur thei nge yang ma se soile soinu helaya tomjinga hian mi pui poi soilo sang te lan om vetlat mai sia poi soilo thina an thisen mo phur tu ni hi Russia hian an du an rin lo wangin Ukraine lampo hian inpek mayan tumbik lo ni inangai thaya Russia lamtan po heng mi puite hi di man ngai ve rengani pro Russian le Ukrainian anin ompol nuk mai sia mi pui kan bitum lo ti trang tu Russia tan chuan mi pui chopa bom khum mi chu thil harsa takani mai thai khovel chanchina athangwa amoi don lo tak zeta minun rong Russia ti a hriat reng theina tur nu ma nut chi an du lo mai thai mase ultimatum voi thum an nol ta ani kha mitam tak chuan Russia sipai te hian helai mun hi bom dar vek to mai se bom dar vek ma se an thiam to tho an ti ve bok Ukraine lampo hian an din mun chau zian ra chianga helai Mariupol steel plant atom Ukraine commander point an hun hung le ni to pani thei thu a soi chuak helani kha vo khan na voi thum an hnol ta ka wangin Russia hian lei hnuai tombuk suwa samna bom manga an ron nuai tak tak Ukraine lam hian an ring to a chu wangin thu thar an ron nei ta Ukraine lam chuan Mariupol chungchanga hian inbiak na nei an ron rut ta ani Ukraine chu Mariupol thil thleng mek chungchanga hian soiho na manga harsan na chinfel anin pei thu Mariupol thil thleng mek chungchanga hian soiho na manga an harsan na chinfel anin pei thu le civilian thiar chua chu abik takarwa man na siama ngai thu Ukraine lam chuan soya Ukrainian biak rem na thok tu Ukrainian negotiator le President Zelensky advisor ni bok Mikhailo Podolyak chuan hemi chungchang hi ni zan khana ron puang chuak Mikhailo Podolyak chuan Twitter a ron tuita oni e thudel kil engma nei lovin Mariupol atan hian inbiak na abik taka siam kan rotani hei hi kan du dana ni e pakhat le pakhatin emo pahni le pahni emo engpo ni se Azov mi le sa Ukraine sipaite civilian te naupangte hliam tuar mek te nen an vain chan chuan nga ya a chan chu kan mi te an ni a kan thin lung lua tu te an ni kum khwa ang ati Ukrainian biagram na thok tu an ho tu David Arakhamia chuan Telegram aron posa Podolyak nen Mariupol aron kala ron thlen chil kanin pe rengani kan sipai le civilian dan be mek te chan chuan ni theinan in biak na nei kanin pe ani ati ni lai ni min khan Mariupol atang hian mi pui thiar chua tum chu a hlo chama Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan thil omdan chu a that lo tak zet thu soin Mariupol chu atlu cheruai ruayani sipai le civil sangtelan omani ati chuak ve ta hlol mai Zelensky chuan aram chuan Mariupol boina chin felainin pe reng thu soya mase Russia hian an du lo zia an tilang zo kani ati Zelensky chuan soi chun zomin Mariupol chu atlu chemeka inbiak na chuan ra tha a chua tak tak theilova kan pasal tharal do mi zatelan hliam to bokani mi puipoi soilo sangtel te chuan chan chuak tu an thira nunna an be sei mek lain thina melan hmuwa boruak eng an thlir lain an bula thina melaron lang thina chu wangin Mariupol a hian mi pui nu nau poi soilo sangtel an om nau pangte mei chia te an ni kan mi te an ni ati Ukraine lam hian an ti tur tak an ti ni in alanga Mariupol in khuar Ukrainian Marine tele Azov te hian Russia la katlom ai chuan thi mai po poyan tilova ma se civilian sang chuang nun na kol tu an ni na la ya om si in pe kan tum lo wangin thunai tu sang lamin in biak na do kan an ron choi niam le ta mek jok ni in alanga
Mariupol boruak ti dai tur le sipai le mi pui tang mek te chan chu an ni theina na Ukraine mi poimo te malak na hi Russia lam hian engtin nge an chan voin April ni som ni pakhat India huna jing lam thleng hian hriatala ni lova chanchin kan ngai chang zel don nia heti lai hian indo pui pahni na hun lai an adji suat na atanga dam chuak Ukrainian nu pakhat Mariupol ami chu April ni li khana boral ama hi Vande Semenov na Obetkova ani juda nam ni in afanu in hemi thu hi aron posa anom na munero ahim thani in asoi kumsomani line Mariupol a tho hian juda mi sangtel ni khata than nia an chung ko po tha jinga hian an tel bankara basement a him takin adam chuaka adam chuana basement a ahun lai thil thlenna Mariupol bok kumsomret pakhat nuwa aboral ta ani kumsang khazko somli pakhat thil thlen lai khan a chung te zongjong a chana ni khata Ukrainian juda sang chuang an suata mase a thi hun tur chu kumsomret pakhat nu April ni li sang ni le somni pahnia dayani engkim tan hun ruatani ti alang chiang hle ani ola indona kara achak zia Putin an approve nuclear test thor mai indona chuan thlania ota a Russia chu khothlang sarkar le khovel sarkar lian zongjong de uthoten an dawrona sangson mangin an hreka rep charan tuma tho chuak le ngai lo tura phum bawan du ani thlani zetanin be nuwa khothlang lamin ral thuaman thon lu belzela ral thuaman thon lu an thul lova achak zia phaulana hunani ti Russia hian a hria ni ngei turani nuclear missile nei zinga an upgrade version samrat missile chu aron test ta phut mai Biden an ICBM a test lei theilo nen chuana dana dang deu samrat missile an test na mun hi Russian mar thanglam Plesetvax muna ani in he ICBM hi KM sang ruvel thokin Kamchatka peninsula a target a supuak kumtel fe samrat missile hi upgrade na tho ani a khothlang media te chuan kum enge mozat Russia hian he missile hi a chei bol to a te santuma hei wang hian khothlang lam chuan makan tiwak lo ni in an soi mase geopolitical tension san lai le ral thuam anin khilai ton burbur la ya thil thlengani na chuan khovel ngai vena hlo a mitam takan mangang Putin chuan an missile test tak chu a fak tlor hle a tactical missile thaber le sangber luktu om lowani tunlai missile zongjong ne thei tur ni in asoya tunlai anti missile system thaber po ina adan thei lowani ati anti missile thaber ni asoi S400 cm chuak tu in missile ka thlak thei lo tia asoi hi engang taka thange ni angle kan sipai te tan ral thuam dikle danglam takani Russia ta na rin tlaka rampon lama tanga baina ronkal chang le turin he missile hi aza etani kan ram room the ron tum chin te seti in Putin in se ru hle he samrat missile hi RS-28 samrat ti a hriatania samrat missile hi Satan tru ti a hriatani bok he samrat missile hi RS-36 samrat missile sangkha zakwa somruk paruk kuma Soviet siam thlak nan tuna RS-28 hi siam chu ani a upgrade ania alien tel le ICBM zinga chuna lian ber ni a hriatani ari zong po metric ton zani pariat zetani akezi anga zong chuan kezi noi ni sangriat zet ti na ni chu a sei zong po meter som thum panga point panga ni in a fita zong chuan fit za som paruk point pali zeta sei ti na ni alaya hol tlangin meter thumani chu a fit zong chuan alaya hol tlangin fit ko le in chi ria tania keini ang duang chu a chunga kan lim kwal zak zak thei don ti na ni chu he samrat 28 hian nuclear ral thuam som aya tlem lowa pai pon thaya Russia strategic missile som zinga pakhat chawani aka thui song hi meter sing khat sang riat zetania khovela ICBM kap thui thei ber ni anga yani ta China DF-41 hi khovela thlok thui thei bera chal ni thin khania KM sing khat sanga kap phakani Russia RS-28 hian aron lu lan don ta ani athlo chak zong hi meksom ni point pasari ni in ake amazon chuandar kar khata KM sing ni sanga zanga somruk ani mase China DF-41 kha meksom ni panga achakina thlok thaya chu darkar khata KM sing thum zarukani India Agni 5 ve thung hi meksom ni pali darkar khata KM sing ni sang ko zali ina thlok thaya India ICBM Agni 5 khan nuclear ral thuam keji sang khat zali a phur thaya
China DF-41 hian nuclear ral thuam kg sang ni zanga aphur thei thung Russia RS-28 hian engzat nge aphur thei tar lan ni lova a missile len dan le chak dan en hian kg sang thum chuang zet chu aphur thei ngei don ni inalang he missile hi alen tham em awangin motor aphur mai po ol ai lova leinoi ral thuam da na silo atanga ka chua mai thei tura ruam manani ole indona boru ka lian teltela Mariupol chu engtin nge an chin feldon heti lai hian Donbas lampo indona lian tak ma chhon turin an jemup mupa leilama ground troop te anin bei me kani chanchin kan ngai chang zel don nia